Bismillah ve salatu ve selam ben astagfirullah. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah mabad. Allah subhanahu wa ta'ala çeksin maqtovlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salamı, Allah'ın rahmeti, bereketi olsun. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis var. Şu hadis bilen sözünü başlayın. Alımdardın sözü eken, alımdardın sözü her bir hadisten alıngan dese negizi. وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَلْدَةٌ يُسْتَجَابُ ف۪يهِ الدُّعَى ف۪ي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ اِلَّا مَكَّةً. Cerbetinde hiçbir şahar yoktur. Mekke'den sırtkarı hiçbir yerde 25 orunda dua kabul bulutulan şahar yoktur. Mekke şahrının fazileti, Mekke şahrının artıkçılığı şundayken, Mekke şahrında 25 orun var eken dua kabul bulutulan. Alar kaysılar? Avvaluha cevful Kaaba, ad-dua fihi mustajab. Birincisi Ka'batullah'ın içinde. Emi Ka'banın içine hiç kim kiralmaydı. Prezidentler gana girbese, anın içine giriş biraz uğurrak hazır kitap. Dem adam gökte, anın kimisini girgizedi. Oşol Ka'banın içine kirgen uçurdayam eğer dua kılınsa, dualar sözsüz kabul bolat eken. Alem ikincisi ve dua inda hajaril aswad mustajab. Hajaril aswad'ın canındaki duadağın kabul bolat dedi. Hajaril aswad jana ayttığı Ka'banın jana eşik tarafındaki bir burçu. Sırtını kumuş bilen orop koygan. Bu yer betindeki beyişten düşkön taşlardan biri özü oşol bolu eseptenmez. Rivayatlar var buga kançalagan kim Hajaril aswad'ı öve turgan bolsa. Hajaril aswad'ı kolu menen sürkey turgan bolsa al eneden tuğma künölerden taslanat degen rivayatlar var. Ayemi bu rivayatlarda aytıp uşul faziletke uşul soğukka jetem dep al jerge ayallardan barışı durus emes. Anı koş aytalı. Çünüktü mü? Sebep ayal kişi denesini biröge tiygizүү aram. Oşodan özü saktanış gerek bulur. Al jerde emi erkekler zorga barып atабыз al жерге. Emi ayallarga öte оор nerse, erkekler zaçta kılsa ham bara alışı kıyın nerse al жерге. Sebep 7-8 katar 100-150 kilogram arkadan türtüp atkan mezgilde al jerde jogolup görüp atабыз. Kede al жерден al jer bir жерден келгендер kede şu joluğu çeçilip bolsa dagы bargandарды görüp atабыз. Kuday saktasın. Emi aramdı kılıp turup bara turgan bolsok, anda kıyın bolup kalат al jerge, түшүнүктүүбү? Andan keyin hop ve dua inda ruknul yamani mustajab. Ruknul yamanidagi duadagın mustajab dedi. Ruknul yamani qaysi? Aylanıp atkan mezgilde. Hajaril aswad, ruknul şami menen ruknul iraqi var. Bul janagı Ka'banın çorgosu çıkıp atkan jerdegi iki burçek, birösü ruknul şami, birösü ruknul iraqi dep atalınat. Ruknul yamani Hajaril aswadga aylanıp atkanda Hajaril aswadga çeyinki bir dagın burç turat. Ka'banın bir burcu. Mına oşol dagın emne ruknul yamani eseptelinет, mına oşol jerde dagın dualar kabul bolat eken. Andan keyin ve dua holfel maqam. Maqam İbrahim'di gördük. Jana maqam İbrahim, mına oşol maqam İbrahim'din janında kılıngan dualar dagın kabul bolat dedi. Janında kılınış üçün eğer kudret yetse meyli karmasın. Kudreti jetmese jön ele janında biz kança öttük al jerde. İnşallah köptegen dualarda oşol jerde ötüp atıp kılıp attık. Bir alacağından ötüp attık, bir bulacağından ötüp attık. İnşallah dualar kabul bolup turgan jerden öttük. Andan keyin ve dua indal multazam. Multazamdın aldındagı duadagın kabul bolat dedi. Multazam kaysıl taraf? Multazam Ka'banın eşik tarafı, eşiktin jandarını multazam dep koyot. Mına oşol jerde kılıngan dualardagın kabul bolat dedi. Ve dua inda babi bi'ri zamzam. Oşonda ile zamzam susunun emne kudugunun eşigin astında dagın dualar kabul bolat. Ayttıganı Safa Marvanın tosunda dedik ha. Ve dua ala Safa vel Marva mustajab. Andan keyin Safa Marva tosunda kılınıp atkan dualar dagın kabul bolat. Oşon üçün atayın Safa tosunda da atayın toktop turup kıblaga yüzlenip dua kıldık. Marva tosunda dagın atayın toktop turup kıblaga yüzlenip dua kıldık. Emne üçün dualar kabul bolat turgan orundar eken oşol jerlerde. Andan keyin ve dua beyne Safa vel Marva mustajab. Oşol Safa Marva tosunun ortasında kılıp atkan. Bu Safa'dan Marvaga ketip atkanda, Marvadan Safa'ga kelip atkanda kılınıp atkan dualar dagın kabul bolat dedi. Andan keyin ve dua beyne rukni vel maqam mustajab. Ruknul yamani menen oşol maqam İbrahim'nin ortasındaki dualar dagın. Ruknul maqam İbrahim'den
Ruknul Yamani o'tgandan keyin Maqom Ibrohimga cheyin hajarlar savdo o'rtada. O'shol yerdan bu yergacha qilinayotgan duolarda qabul bo'ldi. O'shoning uchun al yerdan ne dedik? Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ya Robbi, bizga dunyo oxiratda yaxshilik ber, bizni qabr azobidan, to'siq azobidan o'zing saqla deb mana o'shol yerda duo qilib o'tyapti. Ondan keyin va duo bi Arafat mustajab. Ondan keyin mana o'sha Arafat to'sida qilinayotgan duodan ijobatdir. Mana o'sha Arafat to'si, Arafat o'rin, o'l kishi Arafat shu yerlardan bordi. Bu to'ni Jabalur Rahma deb qo'yadi. Allohning rahmati, Allohning merimi tusha turgan to' degan so'z. Allohning rahmati tusha turgan to'. Nima uchun bu yerlarda Arafat to'si deb atalib qolgan desa, aga tarix baraqlarında bir necha dalillarni olib keladi. Ulardan birisi shu janobi Adam alayhissalomni beshta tushirib, ayolini o'zini qo'sha beshta tushgan mezgilda bir rivoyatlarda 40 yil, bir rivoyatlardan boshqa rivoyatlar ham bor. 40 yil ayoli 40 yil bo'yi Adam alayhissalom bilan Havayni yerga tushgandan keyin bir-birini topmay qoladi. Bir-birini topmay ko'vinchasi ikkovidan erta bilan chiqib izlaydi. Adam alayhissalom bu yoqdan aylansa, Havayni o'zi bu yoqdan aylanib o'tadi. Bu yoqdan Havayni o'zi aylansa, Adam alayhissalom bu yoqdan aylanadi. Aytor, bunda o'sha Arafat to'sining tegaragida ko'p aylanishgan deydi. Biroq Xudoyning taqdirini jazbagan uchun 40 yil bo'yi bir-birini izlaydi. Anan mana o'sha kuni Arafat kunida o'sha yerda Adam alayhissalom o'zining ayoli Havayni o'zi o'sha yerda topadi. O'shoning uchun Arafa mana o'sha Adam alayhissalom Havayni o'zida tanidi degan ma'noda, Arafa deganda ma'nosi tanu degan so'z. Tanidi degan ma'noda bu yerlar Arafat o'roni deb atalib qolgan. Emi sizlarga dag'in bir narsani to'xtalib o'tkim kelyapti bu yerda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qutlu hadislar var. Rubba qa'imun laysa min qiyamihi hazzun illa sahar. Va rubba sa'imin laysa min siyamihi hazzuhu illa al-ju'u wal atash. Qancha tuni bilan ibodat qilib, tuni bilan tahajjudlarni, taravihlarda o'qib chiquvchi odamlar bor. Aning tuni bilan qilgan ibodatdan aga berilib turgan narsa tunda uyqusiz o'tkazgani qana deydi. Aga sovuq yo'q deydi. Qancha kuni bo'yi roza tutuvchilar bor. Aning kuni bo'yi tutgan rozasidan aga berilgan ulush bir gana ochqalik bilan chanqagani qana deydi. Aga anda da sovuq yo'q deydi. Nima uchun desa, sebep mana o'shal rozaning o'zining haqisini bermagandigi sebebidan. Mana o'shal tundasi ibodatni dag'in el ko'rsin uchun, el bilsin uchun, riyo uchun qilganligi sebebidan deydi. Sizlarga bir narsani aytib o'tkim kelyapti bu yerda. Turg'anlar, borganda bizda biz problema bo'ladi. Keyda so'rab ham qoladi bizdancha. Ajaka biz buna umra amalni qildik. Kebir do'stlarim meni qarab turib, sen haji umrani qilding, sen haji atalmaysan deb aytib o'tadi. Aytib qo'ying shularga bir golosovoy. Menda haji deb atalama deydi. Turg'anlar, bu yerga keluvimizdan maqsad ajini bo'lish emas. Haji degan atni olish emas. Bu yerga kelishdan maqsad Allohga duo qilib, kunahlarimizni Xudoydan so'rab ketuvgana, turg'anlar. Tushunibdimi? Bu yerga kelib olib, haji olayni, haji degan atqa qo'nayli degan maqsad bo'lmasin. Agar anday niyatlarimiz buzila turgan bo'lsa, Xudoy saqlasin anda. Yana bir video ko'rib qoldik-la internet tarmog'ida. Bir odam umraga boradi ekan, umradan qaytib ana magazinga umradan kelibli, bu ellarni uzatib tutgandan keyin birinchi magazinga boradi. Anan magazinga borib, magazinga kiradi tag'in, magazinchidan so'raydi. Bayagi qarzlarning daftarini ber, qarzlar tetratini ber deydi. Magazinchi suyunib ketadi. Men o'zim qarzlarini to'lab qo'yib o'xshaydi, aqchani din qilib kelgan o'xshaydi. Anan janobi qog'ozni ochib, o'zining oti misoli Muhammad bo'lsa, mana o'sha Muhammad degan otini to'g'atgan janna Muhammad aji deb yozib qo'yib ketib qoladi. O'sha siyaqti bo'lmasin turg'anlar bizniki. Tushunibdimi? Bizga o sizni ajini deyishi zarur emas. Bizga eng negizgisi Allah ushul ibodatimizni, ushul umramizni, ushul ziyoratlarimizni qabul qildimi? Mana ushul eng negizgisi ushul ma'nilisi ushul turg'anlar. Mana ushul narsaning ustida harakat qilaylik. Barib olib, men palanchini ko'rdim, men tukunchini ko'rdim deb maqtanganning da keragi yo'q turg'anlar. Al yer maqtana turgan, maqtanib birovlardan kemsinte turgan, sen de bargın. Sen barbasang anda ikinci darajada bo'lib qolasan deb keyda shunday bir so'zlar chiqib qoladi ekan. Sebep birovlar so'raydi. Kebir yerlerde shunday ajiga borganlar, umraga borganlar cho'g'illatag'in
Rasa acıdan süylep oturup, nanaqta acıga umraga bara albagan beçaralardı şunday kemsintip oturgan uçurlar bolup kalat deydi. Oşondoy uçurlarga tuş kelip kalbaylı tuğandar. Balkim bizdin negizgi maksat dagın aytam. Uşul umrabızды Allah kabul kılgan bolsa inşallah күнөөлөрдөн энеден туылгандай күнөөлөрдөн тазаланабыз. А эгер кабыл болбогон болсо анда Кудай сактасын. Эми китептерде айтылат. Айтабыз го кээ бирлерибиз. Эми бул жерге Алла чакырды да, Алла чакырган гана келет да депчи. Тугандар бир нерсени билейли. Бул жерге шайтан чакырган адам ham келет тугандар. Көрүп атабыз канча махрамсыз келгендерди. Канча махрамы жоктордун келгендерди көрүп атабыз. Канчалаганы Kırgızistan'da cebir oşol özünün memleketinde жүргөндө ушундай бузукулук менен жүрүп келип кайра эле барса, дагы эле ошол бузукулук менен жүргөндөрдү көрүп атабыз. А бул адамдарды биз Алла чакырды деп айтпайбыз. Ошол алымдар айткан шайтан чакырган адам болуп калат, Кудай сактасын. Эми мына ошол ажынын кабыл болушу менен ажынын кабыл болбошунун экөөнүн ортосунда айырма бар тугандар. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир рожим. Инна-ссалата танха анил фахшаи вал мункар." Albatta namaz insandı jaman işlerden, buzukluklardan insandı okuyan namazı tıyat deydi. Başka bir rivayatta bir kişi Peygamber Aleyhisselam'ın canına kelette: "Ya Resulullah, men Kur'an okuyum, birok mına uşul günü amalımды taşlay albaytam ya Resulullah" degende, Peygamber Aleyhisselam aytat: "Falaysa taqra, anda sen Kur'an'da okuy albapsın" deydi. Anda sen Kur'an okuyayta ekesin deydi. Emne bul kılgan ibadatlarımız bizdin murunku amallarımızdan tıysa, oşondo gana bizdin umrabız kabul болгондун белгиси болот тугандар. А эгер Кыргызды бул жака келгенче насыбайды атат элек, бул жака келгенче сигаретти чегет элек, бул жака келгенче гыйбатты кылат элек, бул жака келгенче бир үй бүлөнү бузат элек, айтор мына ушул күнөө амалдарды кылат элек дагы, умрадан баргандан кийин деле ошол күнөө менен жүргөн болсок, анда билиңиз, анда умрабыз кабыл болбойт. Умрабыз кабыл болуш үчүн ошол кылган умрабыз bizdi күнөө амалдардан тыйышы керек экен. Ошол күнөө амалдардан качан тыйылабыз, ошондо биздин умрабыздын кабыл болгонун белгиси ошол экен тугандар. Ошон үчүн мына ушул жерде катуу ниет кылып дуа кылайлы: "Я Робби, мен умрам кабыл болсун" деп дуа кылайлы. Ошол Кыргызстанда жүргөндөгү бузук амалдарыбыз, "Я Робби, тазаланайын ошол бузуклуктан, тазаланайын ошол жаман амалдардан, тазаланайын ошол бүт нерселерден." Мына ушул жерде энеден тууба күнөөнөн тазаланган сыяктуу бузуку амалдарым да Кыргызстанга барганда жок болсун деп мына ушундай ниет кылайлы. Баргандан кийин бир ай ажеке болуп, бир ай намазды окуп, анан кайра ресторанда бийлеп жүрсөк кыйшаңдап, кайра ресторанда жүрсөк тоймо-той, кайра жүрсөк ошол арагыбызды, ошол сигаретибизди, ошол насыбайыбызды атып жүргөн болсок, анда Кудай сактасын. Жөн эле бул жер зыяраттан башка нерсе болбой калат. Бул жер экскурсиядан башка нерсе болбой калат тугандар. Биз бул жерге экскурсияга эмес, бул жерге ибадатка келдик. Көпчүлүк айтат: "Ажеке, ажыларга айтыңыз көп учурларда. Интернетте аженелерге айтыңыз. Ажыга барат келип, кайра ошол тойдо белдерин кыйшаңдатып бийлеп аткандарын көрүп атабыз, ажыга баргандарын" дейт. Мына ошол бузукулактардан, ошол нерселерден сактанайлы, өзүбүздү сактайлы. Пайгамбар Алейхиссаламдын хадиси бар. Кайсы бир инсан "Ман азнаба замбан ва хува язхак, адхалахуллаху ан-нар ва хува ябки." Öte bir katu, öte bir korkunçlu amal, öte bir korkunçlu hadis. Kaysi bir insan külgön abalda günah kılsa, Allah Taala onu ıylagan abalda tuzakka girgizet. Restoranga varıp, başkaga varıp, külgön abalda günah kılsak, Kuday saktasın, erte Kuday Taala bizdi ıylagan abalda tuzakka girgizişi mümkün eken. Oşon üçün kelingizler, jalpыбыз dua kılaylı, eli jerge mekenge, özümüzün umrabızga dua kılaylı. Buna oşol aldığınkı buzukuluktan, aldığınkı nerselerden, aldığınkı jaman amaldardan, aldığınkı gıybattan, arak, sigaret, nastan, büt jaman amallardan bardığınan ağırlışka Kuday Taala bardığımıza tavfik bergen bolsun. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lekum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi Taala rabban ve bil İslami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyya ve rasula. Jaratkan Allah mına uşul jerde kılıngan ibadatlardı, mına uşul umra amallarыбызды, mına uşul ziyaratlarыбызды bardığımızды kabul kılgın ya Rabbal alamin. Dualar kabul bola turgan Arafat örönünde turabız ya Rabbi. Jalınıp jalbarıp özüңдөн suranarыбыз. Bizdi el körsün üçün, el bilsin üçün umra kıluşlardan kılbagın ya Rabbal alamin. Күнөөлөрүбүздү Kırgızistanга кайткан mezgilde mına ошондой bir күнөөлөрдөн тазаланган абалда барууну бардыгыбызга насип кылгын ya Rabbal alamin. Mına uşul kelgenleribиздин кээ бирлерини балдары жөнөттү, кээ бирлерин неберелери жөнөттү. Mına ошол
ушул сиздердин ажылыгыңыздарга, умра амалдарыңыздарга себеп болгон неберелериңиздерди, балдарыңыздардына Кудай Таала алтын баштарын аман кылсын. Тапкандарына өзү берекесин насип кылсын. Тапкан мээнеттери Аллах үчүн жумшаны Кудай Таала кыяматкача насип кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахим. Аллах. Вообще